nongeye kubasuhuza abakurikiye kuri Media Rwanda mbana ikaze muri aya makuru tugiye guhera mu nyigo z'ingenzi tubabwira ko Perezida Andrzej Duda ari mu Rwanda. Naho Liyetona Koloneli Wiringoma yavuze ko ingabo za Kongo zitigeze zifata agace ka Kiroche. Amerika yasabye Tshisekedi kuganira na M23 undi abitera utwatsi. Muri makuru turanabwira ko Sebastian Pinera wabaye perezida wa Chili yishwe n'impanuka. Mu ivuriro Eva Life nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka nabahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Eva Life rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Eva Life, icyizere cy'ubuzima. Muhawe ikaze muri aya makuru ku buryo burambuye tugiye guhera kuri ngi ivuga ko Perezida Andrzej Duda ari mu Rwanda. Perezida Andrzej Duda wa Polonye n'umugore we Agata Duda bageze mu Rwanda aho batangiye uruzinduko rw'akazi. Ku mugoroba ku munsi w'ejo nibwo Perezida Duda na madamu we bageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali bakirwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr Vincent Biruta. Aba bombi bageze i Kigali bakubutse Nairobi muri Kenya aho bagiriraga uruzinduko rw'iminsi ibiri. Nyuma yo kugera i Kigali biteganijwe ko Perezida Duda yakirwa na Perezida Paul Kagame bakagirana ibiganiro. Bombi kandi bagomba kuyora umuhango uzasinyirwamo amasezerano y'ubufatanye hagati ya Kigali na Warsaw. Ni amasezerano azaba yiyongera ku y'ibihugu byombi bisanzwe bifitanye mu nzego zirimo uburezi, igisirikare, ubuhinzi, ubucuruzi ndetse n'ishoramari. U Rwanda kuri ubu rufite abanyeshuri barenga 1500 biga muri Polonye, ibirugira igihugu cya mbere cy'amahanga kiyafite benshi. Umubano Polonye ifitanye n'u Rwanda watumye muri Kamena mwaka 2022 gitangaza ko giteganya gufungura ambasade i Kigali nyuma y'umwaka umwe u Rwanda ruyifunguye mu murwa mukuru waho. Perezida Andrzej Duda n'intumwa zimuherekeje kandi biteganijwe ko bazitabira ihuriro ry'abanyapolonye ryiga ku bukungu, banasure sosiyete ya Lina Smelta yiwabo yashoye imari mu Rwanda ku bijyanye n'ubucuruzi. Bazasura kandi urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kigali ku Gisozi. Biteganijwe ko nyuma yo gusoza uruzinduko rwe mu Rwanda, Perezida wa Polonye azahita yerekeza muri Tanzania. Naho mu karere ka Gakenke habonetse imibiri ine bikekwa ko ari yabishwe muri Jenoside. Ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke bufatanije n'izindi nzego n'abaturage bamaze kubona imibiri muri 5 yashakishwaga yabazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yari yarajugunywe ku musozi idashyinguwe mu cyubahiro. Iyi mibiri maze kuboneka ni yajugunywe mu karere ka Gakenke mu murenge wa Busengo mu kagari ka Kirabo. Yabonetse bigizwemo uruhare n'abaturage batanze amakuru bagamije gushyigikira umwe n'ubwiyunge bwuzuye. Ubwo aya makuru yatangwaga mu minsi ishize, ubuyobozi bwafatanije n'abaturage mu gikorwa cyo gushakisha iyo mibiri mu ishyamba ry'inturusu riri ku musozi, haboneka umugore wishwe uri kumwe n'umwana we bakamujugunya kuri uwo musozi badashyinguwe mu cyubahiro. Amakuru yari yatanzwe yavugaga ko kuri uwo musozi haba hari imibiri y'abantu 5, ibyatumye bakomeza gushakisha kugeza ubwo kuri uyu munsi habonetse indi mibiri 2, undi umwe ukaba ugishakishwa hashingiwe ku makuru akomeza gutangwa. Umuyobozi w'akarere ka Gakenke Vestine Mukandayisenga yashimiye abaturage bemeye gutanga amakuru y'ahari imibiri y'abishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi, asaba n'abandi bose baba baza hakiri imibiri ko batari intambwe bakayatanga kugira ngo ishyingurwe mu cyubahiro. Yagize ati nibyo tumaze kubona imibiri y'abantu 4, undi we turacyahuza amakuru neza ngo turebe ko yaboneka kandi turashimira abaturage bemeye gutanga aya makuru yatumye iyi mibiri iboneka. Turashimira n'izindi nzego zose twafatanije kugira ngo iyi mibiri iboneke. Icyo dusaba abaturage no gukomeza kuduha amakuru yahaba hakiri imibiri tukayishakisha kugira ngo nayo ishyingurwe mu cyubahiro. Mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri aka gace hiciwe Abatutsi batari bake bageragezaga guhunga ibitero bikaze babaga bagabweho n'interahamwe zari zikikije imisozi myinshi y'icyahoze ari prefectura ya Busengo. Mu yandi makuru General Mubaraka Muganga na Rwivanga bifatanije na UPDF mu birori bya Tarehe Site. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga n'umuvugizi wazo Brigadier General Ronald Rwivanga bari mu basirikare bo mu ngabo z'u Rwanda bitabiriye ibirori by'umunsi mukuru uzwi nka Tarehe Site muri Uganda. Ni ibirori byabereye mu karere ka Bugweri byitabirwa
byitabirwa na Perezida Yoweri Kaguta Museveni ndetse n'abasirikare bakuru mu ngabo za Uganda UPDF. Byitabiriwe kandi n'abayobozi bakuru mu zindi nzego zishinzwe umutekano muri Uganda, General Mubaraka Muganga na Brigadier General Rwivanga. Ubwo barahabereye biriya birori bakiriwe na Perezida Museveni. Tarehe 6 ifatwa nk'umunsi mukuru w'ingabo za Uganda, iba buri mwaka tariki ya 6 Gashyantare, hakizihizwa umunsi Perezida Yoweri Kaguta Museveni yatangirijeho urugamba rwo kubohora Uganda rwashyizeho iherezo ku butegetsi bw'umunyagitugu Milton Obote. Amateka yerekana ko ku itariki ya 6 Gashyantare mu 1981 aribwo Perezida Yoweri Kaguta Museveni yayoboye igitero inyeshyamba za NRA yari ayoboye zagabye igitero cya gisirikare cya Kabamba kikaba imbarutso y'urugamba rwo kubohora Uganda. Icyo gihe hari bamwe mu banyarwanda bagize uruhare muri icyo gitero. Abo barangajwe imbere na nyakwigendera Major General Fred Gisa Rwigema na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Muri aya makuru kandi reka tubabwire ko Minisante yatangaje ko gusimbuza impyiko bari muri gahunda yo kuyishyira kuri mituweli. Minisiteri y'Ubuzima itangaza ko ari zimwe mu ndwara zikomeye harimo n'izitandura zirimo gushyirwa ku bwisungane mu kwivuza. Ibi byasobanuwe na Minisitiri Dr Nsanzimana, yasobanuye ko kuba hari indwara zivurizwaga hanze atakoraga mituweli ariko kubwo zatangiwe kuvurirwa mu gihugu harebwa uko nazo zashyirwa muri gahunda y'ubwisungane mu kwivuza mituweli. Yagize ati hari urutonde rushya mu bijyanye n'insimburangingo zihenze n'inyunganirangingo, hari n'urutonde rw'imiti mishya ya kanseri n'izindi ndwara zikomeye umuntu atabashaga kwivurizaho, harimo nko gusimbuza impyiko, kubaga umutima kuko zivuzwaga hanze n'ubundi bitakorerwaga ku bwisungane mu kwivuza. Ubu rero ubwo birimo gukorerwa mu Rwanda bigomba kujyana n'uko serivisi zishyurwa n'abanyamuryango ba mituweli hano mu Rwanda. Nko gusimbuza impyiko ubu turi muri gahunda yo kwishyira kuri mituweli. Ku kibazo cy'uko ibitaro bitanga serivisi ku bafite ubumuga bikorana na mituweli bikiri bike, Minisitiri w'Ubuzima Dr Nsanzimana yavuze ko kuri ubu hari ibitaro byongereweho kubikorana na mituweli bitanga serivisi z'insimburangingo n'inyunganirangingo ndetse bizakomeza kongerwa. Dr Nsanzimana yavuze ko Minisiteri yakoze ikoranabuhanga rya DMIS ryo kumenya no kwandika abafite ubumuga bose kugira ngo hamenyekane ubumuga bafite n'ubufasha bakenera kugira ngo bifashe mu igenamigambi ry'uburyo bakomeza gufashwa. Ku kigendanye n'igikorwa ku miti ikenerwa n'abageze mu zabukuru itabasha kuboneka muri farumasi n'ibitaro bya leta, Minisitiri w'Ubuzima yavuze ko nubwo ubushobozi bwa mituweli bukiri buke, kuri ubu urutonde rw'ibyishyurwa rwavuye kuri 887 rukaba rugeze ku 1400 muri uyu mwaka. Umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize yavuze ko hari ingamba zo gushaka ubundi bushobozi bwo kongera mu kigega cya mituweli. Hateganijwe ko hashobora kongerwamo amafaranga y'u Rwanda agera kuri miliyoni 25 kandi ko hazakomeza no gushakisha ubundi bushobozi kugira ngo serivisi zishyurwa ziyongere. Kayonga yavuze kandi ko bateganya gukorana n'amavuriro mu buryo bwa capitation akajya ahabwa amafaranga akenewe mbere kugira ngo serivisi zihabwa abanyamuryango zikomeze kunozwa. Yanavuze kandi ko hazanongerwa imbaraga mu kugenzura imikorere kugira ngo bizatanga umusaruro. Hanze y'u Rwanda, ingabo za Kongo ntizafasha agace ka Kirochi, byatangajwe na Lieutenant Colonel Willy Ngoma. Umuvugizi w'ishami rya gisirikare ry'umutwe M23 Lieutenant Colonel Willy Ngoma yanyomoje amakuru avuga ko hari uduce mutwuriya mutwe waherukaga kwigarurira ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kongo ryaba ryamaze kwisubiza. Lieutenant Colonel Ngoma yakomezaga ku makuru amaze iminsi avuga ko FARDC nabo bafatanya ku rugamba baba baherutse kwambara M23 agace ka Shasha muri teritwari ya Masisi. Ni agace kari ku muhanda uhuza imijyi ya Goma, Sake na Bukavu. M23 yafunze mu mpera z'icyumweru gishize. Usibye Shasha, Minisitiri w'itumanaho wa Kongo akanamuvugizi wa guverinoma y'iki gihugu Patrick Muyaya yarayabwiye itangazamakuru ko ingabo za leta zisubije agace ka Kiroche kari muri twinshi inyeshyamba zigaruriye kuwa mbere w'iki cyumweru. Ni amakuru cyakora yanyomojwe na Lieutenant Colonel Willy Ngoma wabwiye bwiza ko bitandukanye n'ibiri kuzenguruka kuri murandasi. Iri huriro nta santimetero n'imwe y'uduce twabohowe na M23 ryigeze ryisubiza. Lieutenant Colonel Willy Ngoma yavuze ko kuri ubu impande zombi ziramukiye mu mirwano iri kubera mu gace ka Nturo nyuma y'uko ihuriro ry'ingabo za leta riteye ibirindiro bya M23 bigaherereyemo. Dukomeje n'amakuru kandi, Amerika yasabye Tshisekedi kuganira na M23 undi bitera utwatsi. Itangazamakuru ryo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rivuga ko Amerika binyuze muri Anthony Blinken iherutse kubwira perezida wa Angola bazagira inama Tshisekedi yo kuganira na M23 kugira ngo intambara ihagarare undi bitera utwatsi. Ibi kandi byanatangajwe n'ikinyamakuru cyo mu Faransa cyitwa Africa Intelligence gisanzwe gitangaza amakuru gikura mu nzego z'ubutasi zitandukanye. Yaba Congo Nouveau yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yaba Africa Intelligence, intero y'ibinyamakuru nimwe nuko Blinken ashaka ko Tshisekedi yaganira na Bertrand Bisimwa uyobora ishami rya
politiki rya M23. Mu gihe Congo Nouveau yo ivuga ko Tshisekedi avuga ko atazaganira na M23 kuko ngatari yo yamuteye ahubwo ari u Rwanda. Ku rundi ruhande Africa Intelligence yo ivuga ko hari ibiganiro biri gutegurwa mu ibanga hagati ya Congo na M23 ndetse n'u Rwanda. Mu bika bya Africa Intelligence handitsemo ko nyuma yo kuganira na Blinken, Joe yahise yohereza Kinshasa umuyobozi w'urwego rw'igihugu cye rushinzwe ubutasi bwo hanze rwitwa Service de Renseignement Extérieur Mathias Bertino Matondo. Impamvu zari ebyiri: kuganira na bagenzi be muri Congo ku rugendo Tshisekedi ateganya Rwanda, ariko no kumusaba kuganira n'u Rwanda ku ngingo zifite aho zihuriye n'ikibazo cya M23. Mu biganiro bye kandi Matondo yagombaga kumvisha Tshisekedi ko no kongera kuganira na Uhuru Kenyatta wari umuhuza wagenwe na EAC nabyo ari ngombwa. Twabibutsa ko Joao Lourenco ari umuhuza wagenwe na Afurika yunze ubumwe ngo umuhuza mu kibazo cya M23 na Kinshasa. Igitekerezo cyo kunga M23 na Kinshasa kandi bigakorwa binyuze mu biganiro cyashyikirijwe na Perezida wa Kenya William Ruto na waragishima. Amakuru avuga ko hari abajyanama bihariye ba Tshisekedi bamugira inama yo kumvira ubwo buhuza, ariko akavuga ko ibyo atabikora igihe cyose u Rwanda rwaba rutanavana ingabo zarwo muri Congo mu bice bya Rucuru na Masisi. Ibyo ko u Rwanda rufite ingabo muri Congo rwabyamaganye kenshi ruvuga ko intambara iri muri kiriya gihugu ari y'abene gihugu barwana n'ubutegetsi bwabo bwabimye uburenganzira ku butaka bw'abasekuruza babo. Amakuru yemeza ko mu mpera z'umwaka 2023 Perezida Tshisekedi yohereje murumuna we akaba n'umujyanama we witwa Jacques Chibanda Tshisekedi ngo arebe uko yatangiza ibiganiro n'u Rwanda. Icyo gihe yari kumwe n'undi mugabo w'inkoramutima Tshisekedi akaba n'umujyanama we wihariye witwa Kahumbu Mandungu bakunda kwita Kawo. Ibiganiro byabereye muri kimwe mu birwa bito biba mu nyanja y'Abahinde. Ibi kandi byabaye hashize igihe habaye urundi ruzinduko rwakozwe n'intumwa ya Tshisekedi yitwa Heron Irunga yagiye Bunagana kuganira na Bertrand Bisimwa hari mu mpera z'umwaka 2022. Africa Intelligence ivuga ko mu muhati wo kureba uko ibiganiro by'amahoro byabaho ku cyicaro cy'urwego rw'Ubufaransa bw'ubutasi bwo hanze byahuje abakora mu nzego z'umutekano muri Uganda, Congo n'u Rwanda. Byateguwe n'Ubufaransa ariko biziranyeho na Amerika. Abanyamerika n'Abafaransa bari gukora uko bashoboye ngo imishyikirano hagati ya Tshisekedi na M23 ishoboke, bakabikora binyuze mu kwifashisha abayobozi bakomeye mu by'ubutasi muri aka karere ngo barebe ko impande zihanganye zakuna muri icumu zikaganira. Icyakora nk'uko twabivuze mu bika byabanje, Perezida Tshisekedi we ntakozwe ibyo kuganira. Muri uku kutabikozwa ari gukora uko ashoboye ngo akore igisirikare gishya gifite ibikoresho bigezweho byo guhangamura M23. Muri urwo rwego aherutse no kuzamura ingengo y'imari igenewe abasirikare ndetse mu kwereka abasirikare be n'abaturage bose ko yamaramarije guhangana na M23 ndetse n'u Rwanda. Tshisekedi yageze naho avuga ko azarasa u Rwanda igihe cyose azaba yamaze gutorwa, akabyemererwa n'inteko ishinga amategeko imitwe yombi. Nk'umugabo w'ikirenga w'ingabo ze, Tshisekedi aherutse no guhindura ubuyobozi bw'ingabo, bamwe bavana mu nshingano abasimbuza abandi kubera ko hari icyoba cy'uko bamwe mu bayobozi b'ingabo baha umwanzi amakuru y'ibiganiro byo gutegura urugamba baba baganire mu ibanga. Ku rundi ruhande ibi biri kuba mu gihe hari abasirikare 800 ba SADC bamaze iminsi mike i Goma aho bashyize n'ibiro byabo. Bose hamwe bazaba bari hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 5 nibarangiza kugera i Goma mu minsi iri imbere. Bayobowe n'umujenerali wo muri Afurika y'Epfo. Bitezwe kuzafatanya n'ingabo za FARDC n'abitwa Wazalendo ngo bahashye M23. Mu gihe gito bahamaze, M23 iherutse kubaha gasopo cyane abasirikare ba SADC bo muri Tanzania kuko ngo bibasira abaturage ishinzwe kurinda. M23 yatangaje ko niba Tanzania idahagaritse ibyo kurasa abo baturage izabarwanirira kuko nta yandi mahitamo izaba ifite. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri no gushaka intwaro za drone yakuye mu Bushinwa ngo zihashye M23. Zaraje ziragurwa ndetse zitangira akazi, ariko ebyiri muri zo zamaze kwangirika. Imwe yakoze impanuka ubwo yari igiye kugwaho iparikwa, indi irahanurwa ubwo yaraswaga igisasu n'imbunda yo mu bwoko bwa CA-24 isanzwe ikorerwa mu Burusiya. Imwe muri zo drone yakoze akantu ubwo yicaga Colonel Elizembe abagabo bahimbaga Castro wari ushinzwe ubutasi muri M23. Ibibazo ingabo za Kongo zifite biri no mu gukurikiza amasezerano iki gihugu cyagiranye n'abacanshuri 1000 baturutse muri Romania bayobowe n'uwitwa Horatio Potre. Bageze muri Kongo mu mpera z'umwaka 2022 baza barumvikanye na Kinshasa ko buri kwezi buri muntu azajya ahembwa amadolari 5,000, ariko siko byagenze. Hari n'abatangarije Africa Intelligence ko bagiye kureba ibyo kurwana no gutoza ingabo za Kongo. Gusa baje guhabwa y'ukwezi kumwe, ukundi ngo bazakwishyurwa mu byumweru bike biri imbere. Nguko kubanye n'amahanga bari guhatana ngo barebe ko ikibazo cya M23 na Kinshasa cyabonerwa umuti binyuze mu biganiro. Ibi biganiro bikaba byarasabwe kenshi na leta y'u Rwanda kuko ngo intambara ntawe yungura. Mu yandi makuru, Zimbabwe iri mu nzira zo gukuraho igihano cy'urupfu.
Zimbabwe yateye intambwe igana ku gukuraho igihano cy'urupfu mu mategeko ahana yayo. Icyo gihugu gishyigikiye umushinga w'itegeko ukuraho icyo gihano. Umuntu wa nyuma aheruka guhanishwa icyo gihano byari mu mwaka wa 2005, ariko hari abantu benshi bagifunzwe bahanishijwe igihano cy'urupfu. Minisitiri w'itangazamakuru Jennifer Muswele yavuze ko inama y'abaminisitiri yemeje umushinga wo gukuraho igihano cy'urupfu. Amakuru dukesha Imvaho Nshya avuga ko mu itangazo yavuze ko babikoze nyuma y'ibiganiro bitandukanye bagiranye n'abaturage bo hirya no hino mu gihugu. Avuga ko ibyo biganiro byagaragaje ko abaturage bashyigikiye igitekerezo cyo gukuraho igihano cy'urupfu. Yagaragaje ko mu itegeko rishya abantu bazahamwa n'ibyaha bikomeye bazajya bahanishwa igihano cyo gufungwa burundu. Gusa ntibiramenyekana igihe inteko ishinga amategeko izatora iryo tegeko. Ishyaka riri ku butegetsi rya ZANU-PF niryo rifite ubwiganze mu nteko. Amakuru ava mu butegetsi agaragaza ko abantu 79 aribo bahanishijwe igihano cy'urupfu kuva Zimbabwe ibonye ubwigenge mu 1980. Perezida Emmerson Mnangagwa w'imyaka 81 ari mu bashyigikiye ko icyo gihano kivaho, dore ko nawe yigeze gukatirwa igihano cyo kwicwa muri za 60. Icyo gihe yari hamijwe icyaha cyo guturisa gari ya moshi ubwo yari akiri mu nyeshyamba zarwaniraga ubwigenge. Mu mwaka wa 2022 ibihugu 82 byari bigifite mu mategeko yabyo ahana igihano cy'urupfu nk'uko byemezwa n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International. Ayo makuru turakomeje kuri ivuga ko Sebastian Pinera wabaye perezida wa Chile yishwe n'impanuka. Sebastian Pinera wabaye perezida wa Chile yapfuye ku munsi w'ejo aguye mu mpanuka ya kajugujugu. Bibyemejwe n'ibiro bye byagize biti tubabajwe no kubagezaho inkuru y'akababaro y'urupfu rwahoze ari perezida w'igihugu. Ibi biro mu itangazo ryabyo bivuga ko kajugujugu yari itwaye Pinera w'imyaka 74 yagira impanuka mu gace ka Lago Ranco gasurwa cyane n'abakerarugendo kari mu birometero 920 uvuye mu murwa mukuru wa Santiago. Abandi bantu batatu bari kumwe nabo barokotse nk'uko tubikesha ijwi rya Amerika. Perezida Pinera yategetse Chile manda ebyiri hagati y'umwaka wa 2010 n'2014 no mu mwaka wa 2018 kugeza mu mwaka wa 2022. Minisitiri w'umutekano w'igihugu Carolina Toha yavuze ko Pinera azashyinguranwa ibyubahiro byose bigenerwa umukuru w'igihugu. Byari bimenyerewe ko Pinera akunda kwitwara muri kajugujugu ye. Ikinyamakuru Forbes cyo muri Amerika gikunze gusohora urutonde rw'abakire cyane ku isi kivuga ko Pinera yabarwagaho umutungo ugera kuri miliyari 2 na miliyoni 4 z'amadolari. Dukomeje n'aya makuru kandi reka tubabwire ko Anthony Blinken yatuwaga agahinda k'abanyegazi. Umunyamabanga wa leta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yakomeje urugendo rwe mu rwego rwa diplomasi mu burengerazuba bwo hagati maze aturwa agahinda k'abanyegaza bakomeje kubura amahwemo. Blinken yahuye n'abayobozi ba Misiri mu rwego rwo gushyira ingufu mu guhagarika intambara ya Israel na Hamas hagamijwe kurekura abagizwe ingwate muri iyi ntambara. Uruzinduko rwa Blinken ruje mu gihe impungenge zigenda ziyongera mu Misiri ku byerekeye imigambi ya Israel yo kwagura imirwano i Gaza kugera ku turere duhana imbibi na Misiri yuzuye abanyapalestine bimuwe. Minisitiri w'ingabo muri Israel yavuze ko igitero cya Israel amaherezo kizagera mu mujyi wa Rafah ku mupaka wa Misiri, abantu barenga 1/2 cy'abaturage ba Gaza miliyoni 2,300 bahungiye ubu bakaba babayeho nabi. Kuwa kabiri abashinzwe gukurikirana ibikorwa by'ubutabazi muri Amerika bavuze ko amabwiriza yo gusubiza abanyegaza bigoye kubera ko Israel ikomeje gutera ibisasu. Igihugu cya Misiri cyagabishije ko kohereza Israel ku mupaka bizahungabanya amasezerano y'amahoro ibihugu byombi byashyizeho umukono mu myaka 40 ishize. Igihugu cya Misiri gifite ubwoba ko kwagura imirwano mu gace ka Rafah bishobora gutuma abaturage ba Palestine bagize ubwoba bambuka umupaka, ibintu Misiri yavuze ko yemeje gukumira. Blinken wabonanaga na perezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi i Cairo yavuze inshuro nyinshi ko abanyapalestine batagomba kwirukanwa muri Gaza. Dusoreje kuri inkuru ivuga ko Hamas yasubije ku cyifuzo cy'agahenge muri Gaza. Hamas ivuga ko yatanze igisubizo cyayo ku cyifuzo cy'uko haba kandi gahenge muri Gaza. Ibikuye muri icyo cyifuzo byatanzwe na Israel, Amerika, Qatar na Misiri ntibyatangajwe. Mbere byari byatangajwe ko kizaba kirimo agahenge k'ibyumweru 6 ubwo abandi banya-Israel bashimuswe bazarekurwa bakaguranwa imfungwa z'abanyapalestine. Israel na Amerika byombi byavuze ko birimo gusuzuma igisubizo cya Hamas. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Anthony Blinken ubari mu burengerazuba bwo hagati yavuze ko kuri uyu wa gatatu aganira n'abategetsi bo muri Israel ku gisubizo cya Hamas. Mu gihe Blinken nta kimenyetso yatanze cy'uko Amerika itekereza kuri icyo gisubizo, Perezida wa Amerika Joe Biden yavuze ko kirimo gukabya gake yumvikanisha ko ubutegetsi bwa Israel butazemera mu buryo bworoshye iby'uyu mutwe urimo gusaba. Umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru muri Hamas yabwiye BBC ko uyu mutwe watanze icyerekezo cyiza mu gusubiza kuri icyo cyifuzo, ariko usaba ko harimo bikorerwa ubugororangingo bijyanye no kongera kubaka Gaza, kugarura abaturage bayo mu ngo zabo no kubigena abakuye mu ngo zabo. Uwo mutegetsi yavuze ko Hamas yanasabye ko habaho impinduka ku buryo abakomeretse bafashwamo, harimo no kubasubiza iwabo no kubohereza mu bitaro byo mu mahanga. Hashize igihe kigera ku cyumweru Hamas
Hamas yohereje icyo cyifuzo ariko uyihagarariye yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ko byabafashe kugeza ejo kuwa kabiri kugira ngo bashobore gusubiza kuko bimwe mu bikubiye muri icyo cyifuzo byarimo urujijo ndetse bidasobanutse. Minisitiri w'intebe wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani yavuze ko igisubizo cya Hamas muri rusange ari cyiza. Imbarutso y'intambara yo muri Gaza yabaye igitero cyambukiranya umupaka kitari cyarigeze kibaho mbere, cyagabwe n'abagabo bitwaje imbunda bo muri Hamas mu majyepfo ya Israeli tariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2023, cyiciwemo abantu hafi 1300 n'abandi bagera kuri 250 barashimutwa. Kuva icyo gihe abantu barenga 27,500 bamaze kwicirwa muri Gaza nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'Ubuzima muri Gaza itegekwa na Hamas ndetse zitewe na Israel na Misiri kuva mu mwaka wa 2007. Hamas ntiyemeye mu bihugu byinshi biyifata nk'umutwe w'iterabwoba. Mu gihe cy'agahenge kamaze icyumweru kagezwe mu mpera z'ukwezi kwa 11 mu mwaka ushize, abashimuswe 105 b'Abanya-Israeli hamwe n'abanyamahanga bararekuwe baguranwa Abanyapalestine 240 bari bafungiye mu magereza yo muri Israeli. Igihe kandi agahenge kariko kose kabera gishobora guhura n'imbogamizi itewe n'ibyavuzwe muri iki cyumweru n'abategetsi ba gisirikare ba Israeli ko igisirikare cya Israeli kirimo gutera intambwe mu guhiga umukuru wa Hamas muri Gaza Yahya Sinwar. Ariko Minisitiri w'Intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu arimo kotswa igitutu cyinshi imbere muri Israeli kugira ngo agere ku masezerano yo gutuma abashimuswe basigaye barekurwa. Umwuka urimo kwiyongeraho amakuba mu karere nawe wiyongera ku byihutirwa. Minisitiri Blinken azanye mu mujyi wa Tel Aviv wo muri Israeli mu gihe hageze ashaka ko hari intambwe iterwa ku masezerano. Amerika irimo kurushaho kugerageza kuburizamo ko ibintu byafata indi ntera yagutse mu karere nyuma y'igitero cy'indege nto itarimo umupilote cyishe abasirikare 3 ba Amerika muri Jordan. Amerika yihemuye igaba ibitero byo mu kirere ku mitwe yitwaje intwaro ishyigikiwe na Iran muri Syria na Iraq ndetse irimo kuburira ko izagaba ibindi bitero. Amasezerano y'agahenge muri Gaza abonwa na Amerika nk'uburyo burimo gushyira mu gaciro cyane bwo kugabanya ko ubushyamirane bwagera ahandi hantu kuri. Kuwa kabiri Israel yemeje ko abantu 31 mu 136 bashimuswe basigaye muri Gaza bishwe. Riyad Abdiro Daniel Hagari umuvugizi w'ingabo za Israel yavuze ko imiryango yabo yabimenyeshejwe kandi ko abategetsi bazakomeza guharanira ko abashimuswe basigaye bagarurwa. Hagari yagize ati iyi ni inshingano irimo gushyira mu gaciro, inshingano yo ku rwego rw'igihugu, n'inshingano yo ku rwego mpuzamahanga kandi n'icyerekezo cyacu ndetse n'uko tuzakomeza gukora. Nshuti bakunzi ba Primo Media Rwanda naha dusoreje amakuru. Tubarekeye gukomeza kurikirana gahunda n'ibiganiro byo kuri uru rubuga. Nitwa Janet Kabayiza, dusubire mu makuru yacu ataha.